Ramadan kak dinto seadat tiaki kaula ajunan umat Nabi Muhammad kak dinto budian menang dek ke umat-umat lain. Kan umat Nabi Muhammad ni ke umurnya paling pandai cuma sabitek petong polo perkiraan gi. Karena setiap umat ni ke umurnya nuruk umurnya Nabi nah. Nabi Nuh ni ke umurnya beluk seket. Umat Nabi Nuh ni ke umur 900 belum ngatos ni kah. Nabi Adam ni ke umur 1050. Umat Nabi Adam ni ke umur 1100, umur 1000. Nabi Muhammad ni ke umur sebitak telok. Maka gula benajunan dari sebitak petong polo ni kah kapra. Jadi saya hadir ben sini kumik ni kah tak kira-kira sebanyakan, kira sedikit. Bahkan engke menurut Nabi Muhammad kan sebitak telok mangkat sambian. Makanya sambingan kangen mun makin sambian umur 40 berarti kurang 3 lekor tahun. Mun makin umur 50 berarti kurang 13. Mun makin umur sabitek berarti kurang 3 tahun. Nah mun saya hadir nih ke umur sabitek 2 tahun 11 bulan sanggale korare. Ya leku kol 11. Kayak mantar ki lanceng umur ki. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Salah satu penyebab umat Nabi Muhammad kaula ben ajunan menang dek ka umat-umat lembah. Kaula ben ajunan ibri situng bulan seanya Ramadan. Se Ramadan ni kesata je kalakuan ni ka tekel 1000. Nah bahasa haus se kelaku bulan Ramadan ni ka tekel na 1000 kali. Orang se sedekah tepak ke bulan Pasah pada ben sedekah 1000 kali. Orang se adzikir tepak bulan Ramadan pada ben adzikir 1000. Bahkan orang sehatam Quran sekalian bulan Ramadan nikah pada ben hatam Quran 1000 kali bulan biasa. Alhamdulillah kula benajunan tak lima hatam bulan Ramadan. Oleh peto belas sejus lah atelasen tahun 2 tengah itu rok diada boleh. Oleh 20 juz atelasen sampai andi anak belu pakun tak lima hatam ya. Nyi mufarroha ka sebuk penceramah si dari Sampang bini nyai mufarroha ka sa. Nyi mufarroha nikah mun bulan Ramadan nikah sehari semalam hatam Quran sekalian. Jadi ki laku kasa kan semak ben masjid nikah ki laku nikah masuk ke masjid terus ngaji. Tak ambu sekali sampai deki kolema malam kasa ampun oleh sakemi jus. Mana bi kula benajunan kan cek pun ke muslim malam kan telo jus. Jus anggur kasangki. Jus melon ki. Mari terawih tambahi 5 juz. Jadi sehari semalam nikah totok sahataman. Jadi mun pasaan nikah 30 hari berarti sebulan oleh 30 juz. Jadi gula ben sambian imong karo wallo mun tak ngerti bu. Ngerti lah orang hatam Allah. Keng bakun tak hatam. Artinya gula ben ajunan mak kita hatam 30 juz manter sa Ramadan bisa sahataman lekah. Amin Allahumma. Kota besatan pun tenakan berde biasa ada urusan bini anjukan kasa. Sampian ya noro ada urusan dek sehingga ketika i masjid atau i musola hatam sampian termasuk orang senyumbang ke hataman sehingga oleh kenjaran dia meskipun dia tak pada ben hatam 30 juz ekatibi. Keng manter pada pak ada ka Ramadan iki. Karena tak bangke makila makin kuli ben sampian odi belum tentu satu datang ni ka odi lo itu. Manter dia pak amin. Makanya mulai ke bulan reba ke bulan ajunan doa wa balighna Ramadan ya Allah pada pagi ke bulan Pasah. Saya hadir manter kita saya mun tak teka apa jang tarawih. Saya hadir manter tak saya mun tak teka apa sebulan Ramadan. Saya hadir manter tak mati mun tak teka apa jang telas Idul Fitri. Ha baru mari nak apa jang telas. Ha Macereng je kita terus sakit tuan bu. Lebaru mari nak abu jang telas manter pakuna lancang ngomor. Berdeng doa apa hunjuk rasam ya. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Keng tak langkong motor ah. Ramadan ni kepada lemak kalakuan ni muni kelakuan kencer na pasana gemet meskipun pasana tak betal. Pasana lo betal bian lu andi utang pas sembian. Keng kencer na tidak sekali. Tetimpian siapa? Saya cuma oleh 2, oleh 8, oleh arceng. Tak oleh lain.
Nika saya maksud hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atus. Banyak orang apa sa bulan Ramadan tak oleh panapa kecuali oleh lapar, oleh pelkato. Sebab pesalah situ ngah, bade lemak kelakuan ni kemudian kelako bi sambian, maka sambian ni kepasana gumet. Pasana ni kagencerna tak oleh sekali. Keng pasana lo betal karo gencerna saya tak oleh pian. Selemak ni pada apa? Ngen kangen bi sambian. Usaha aki selama Ramadan cek kelako selemak ni kaki. Pokok ada guna kanjeng Nabi. Khamsatun yuftirna shaim. Beda lemak perkara selemak perkara kadi tu betal dek kegencerna pasar. Situng al-kadhib gendek nakal akan delecek. Beda di mayu nolek engkau ya cek kelebu nak kasor baja. Asli nama kan imbi. Ni kan nak makin kancik gempeng nakal libet ni kini buk nggih. Sapora nakal ni kebeni cuma kan dah. Makin foto bisa nakal makin. Kan banyak makin reng bini dua dah. Uning reng bini dua dah. Muniku profil rati. Orang ngocak, aduh. Aku aja berarti ntar orang dia. Ini kayaknya mana para benduat damun katila foto profil orang cengang kepi. Aduh. Ngatila aslina ada. Nika berarti mana para bendu duada. Ya makin cek zaman skincare hadirin. Zaman skincare pote mu anak yang rececer pakunjelang. Benggalan. Muni kantokan cung saraan, Bu. Loba pembian paratin papote loba apa. Sepenting gula mesenah. Embian mun maratin cek karo mun tempona keluar. Mun nang Roma nang ben laki aja paratin. Cembian ke pasar ratin, IHM ratin, tar kemantan ratin, tar kauleman ratin nang ben selake pae ngak tintetin. Bade kan ki kan? Cek muni Roma padas tahun 70 saya yang koi. Tedu ngeben selake apa na boleh pasake tabu banyak gas saya ku beda. Buat pak kan kok lagi nembah ngobrol le teti ocor sale. Le teti ocor. Bagan ki. Teman mun tedu ngeben selake bah ngakui masker wajar. Pote pahitinai mata dua deh karo. Pahamaten to poe temon. Saya masang masker wajah ben masang temon laki na langit delo tau. Tedung iti laki na daya. Tengah malam selake idi kenjak kapan melak loncak ke jeding nga selake. Yang ku tedung ben apsaap. Tedi mun tedung ben selake ieu mah kita abeda aminyaan gelu. Ke jeding gelu. Da iya yo. Hati-hati lo layani dengan full service. Makin ini banyak saingan. Aku pa reng laki eko bala makin pong laki nampian tak nurohi. Laki nampian juga buk, laki nampian jo. Mun eroma lae pada mun eroma lae pekenyang, depak keluar makin yang kae kok sapi tak kira ndak. Bener. Eroma kok gereng, eroma nih ngan murong kikeng muni pakenyang eroma. Luar makin yang kae kok sapi tak kira ndak. Keng mun eroma pak orang, depak keluar jore seharian bu. Mangkana matoro laki nampian saya ngajak pas sampai minta angka aki bu. Presmanan. Aduh, tepak kadang dina dia saya laki peman ngoman bah juga pernah leso. Beri mare. Hahaha kok. Pala lesom bian gebeleng kok leso kak ngantuk tedunga. Apa jang kakek dok nyetok tibi. Nah, hahaha. Sekeng tetang alire karo ke tetang gembian deki status sebah las. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak ditok.
selama pasaan jaga cek sampai akan denakal, cek sampai akan degendek. Orang senakal bulan Ramadan maka pasaan lo betal keng genjer negumet ada sekali manter salamatah amin Allahumma bertung. Nomor 2, kenapa sih mata ada kegenjer nabasa wan namimah. Kenapa an namimah nikah tungat tuh oh keng tepak kakak le tepak kang ko pampirong colong mun ngucak dia kan an bedoreng biasa nih gitu tinas manas sih mun bedorengan di mar kejenas manas sih kaki keng sabar le oh tepak kang ko pan yo dia ro beda sabo dia antar kapi orang ada orang sampo tungat tumun bedorengan di masalah nih kecek jenas panas sih kebele yati nama lumele mungkin keng tempo na pegel kalak ngucak kasar mungkin keng tempo na leso pas nikah buni pak aduh le mi pak tada engko orang sejenas mana sering di masalah ni kejen yatu sajen panas jen pegel orang gara-gara bimbani jawabui kak dinto hadirin pak sana gencer na ilang tak oleh gencer dan keroking oleh lapar meloloh terselamat dah amin. Nomor 3 al-yaminul kadhib asompa selecek salah asompa pak ternyata asompa na kelero salah asompa ternyata asompa na gak dinto keng untuk kal ngakali orang kak dinto gencer na gemet berapa cukong bi petong bolo na tak oleh seket billahi marita bersabita gelak keng padahal makilala adanya begini jadi makle baju larang asompa kan beda biasa nasi kaki orang si asompa sompa na nakal orang si asompa sompa na gendak kak dinto mata ada kencir na pasah kengak ini kak pokong selama Ramadan tahan bi sampean cek sampai ke lako makle kau leben ajunan tak kare pelkang makle kau leben ajunan tak kare lapar amin Allahumma. Nomor 4 wal ghibah harasanan nah ini kesejak benyang deh kan cek lemang harasanan lagi bu mun la along bolong are pangku gelek kita datang saya ceramah kapi cek gula pandat tengki furu tojung beni hidup timur kapi berhidup lau berhidup dajah berhidup bara pahapok kelompok langsung pahak kebayang grup kaki tahu yo saya Roma jongan cangsap aduh lambat kaki sih bada rasanan nih kata kudu kelakuan maksiat saya kerasan lo kudu dosa maki benih kelakuan dosa mun orang ngiding kakan jenambian ke orang tak seneng nih ke arasanan akalungan boleh deh situngnya pit ya pecek mitasi torot tina bukan pernah boleh karo kalungan mitasi maki kalungan to ngerasapi torot sepentingan kuile RTB jadi orang cek kepoan uning kepom dia kapi urus akhirnya bahan di penyakit hati hanya mahasud ema berok melekulkas ema temur si gumikil kan terbaliknya mana cek ema berok sandi kulkas ema temur ema ada jeroman atingkat ema lau si ongke derena dua bolo ema berok mele inova ema temur mada teng ambulan bada pon campur ke jagaan orang lah pacang orang dah remah boy sepenting kula ban sampean cek sampai ala ko cuba orang cuba dah remah urus na orang ben Allah keng mun kula ban ajunan paharasanan maka ku orang seerasanya belum tentu celaka kula ban ajunan pasti masuk neraka karena arasanan orang ini kata bener hadirin orang ala kutusan ini kata oleh kakan dah orang ala ko cuba ini kata oleh bahas di sampean ala kutusan apa saus tinggal orang ini keurus na orang salah kutus ben Allah kula ban sampean aja ga abak manter kula ban ajunan bi Allah aja ga ada iya tak oleh muka rahasia orang lain tak oleh coba pun pai kelako bulan Ramadan maka pak sana gula benajunan elang kencerna jadi selamat dah. Nomor 5 si terakhir panapa sa titiaki kencerna pasanya ka gemet si nomor 5 ni ka an-nadhru bis syahwah ningali kalaban syahwat makana gula matoro aga sampian selama bulan Ramadan tak langkong lejing ro angkuy bu sandi lejing ro oning lejing umian celana ketat ro Allah pahala jingan segang kuibak semua lempo lebur engak lontong banyak gelu berasa
Pahaletu kata, seletu kaireng. Banyak tukang becak nabrak kucing mereka leji ngembian dia. Tak lak embian ni kemun pah aleji ngan ibulan Ramadan, pah lebet ya dengreng laki. Kancak kuda kek laki, sekencer na tak ada tak kaya kaleji ngak kaki je bu. Encok. Pokong sampean ni kemun tempo nafasaan, cek ngangkui angkuyan, se angkuyan kak din bisa mengandung syahwat. Apa-apa? Yang laki ini kan kelemahannya ada di matanya. Yang laki ini tak ning nemuring bini koning, tak ning nemuring bini pote, makan atau buwe kapi bungkus benlak bandro. Anak pas laki rujak jalan, oh si bini ro belajar. Selaki suruh ning ro mana dia? Si bini jak jalan, selaki rujak jalan. Ku tebak kering apa dinak dia? Pas laki rujak jalan. Sebenarnya aja keluar, mun keluar sampean nganggu kelampi sing ngibir. Cek makin kelampi pi pahala beda apa model. Mun direng bini ni kecil 3 tahun au be 3 kali. Dak ada lambok daster lanceng kapi, penabi daster pah panda. Penabi pah kali sesebe deui. Kan ki atali 2, penabi tali 2 au be teti kali tali situng. Makin ada tali nduk. Lu kule saya bingung mak cekak ya pakai tengka apa. Wih pakai tengka buaan ya kok. Allah, panitia, pemulai kada dia panitia dia. Wih pakai tengka buaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terselamat tekapi. Terbaca. Bon, bener-bener pasti mabetal gencer nafasa. Nomor 1. Kendak. Nomor 2. Tungat tu oreng. Nomor 3. Asompa lecek. Nomor 4. Arasanan. Nomor 5. Nengale kelaban syahwat. 5 ni kamu ni kelakok. Maka pasana karo kari lapar. Cuma sampean tandi otang pas. Sekarang ini kan king mun gencer negemet ada sekali hadirin. Gencer negemet. Maka selama bulan Ramadan, san misan kari lapar, san misan kari pelka toreh jaga. Manabih kula benajunan keluar pak kutu ala kelakuan coba tedung saus. Karena tedung ring apa sani ke ibadah. Cek pun kanjeng Nabi, naumus shaim ibadah, asarin na orang apa sani ke ibadah. Empian apa sah? Asarin ni ke tulis ibadah. Yang tak langkong, maki tedung ni ke ibadah, cek pasti dungkol petok jaga kol lema. Mun pasti dungkol petok jaga kol lema maki koceng ngocak munda ya maki kok kuat apa saya kok. Jadi etempeng ala kelakuan coba tore tahan. Cek makin repot you. Makin ni kemaksiat lo kutu keluar, makin beda Roma ni kan ini. Ni kemaksiat makin. Makanya mun bisa tedung saus, padahal tak bisa ngaji tedung. Nih kan ni kalau bisa maksiat makin. Lambat ni kemaksiat kutu kedua, makin ketibi ni bisa maksiat. King muka Facebook makin ni kegeser ke atas, bukan ngegelejar. Apa tangki? Oh iya mun tempat ke gula langsung ditutup. Lah benga kamar. Aku pada bayi kok. Ya lain jambian bini kuda laki. Apa kau boleh pada bayi? Hanya on Allah terpada berselamat kapi amin. Hanya on Allah terpada bercerai kapi amin. Hanya on Allah terpada teka hajat amin. Ban. Ya Ramadan ni kepada situng malamnya mana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kah hadirin beni etekel 1000 kali. Kelak kan cepun etekel 1000 kali kelakuan ibadah. Kapan tepat ka malam Lailatul Qadar ni ke beni etekel 1000 kali. Pah etekel 1000 bulan. Jadi Ramadan ni kepada situng malamnya mana malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni ka ibadah na apa saus etekel 1000 tak bulan. Berapa 1000 bulan ni ka? 1000 bulan ni ka belung polo telok tahun 4 bulan. Belung polo telok tahun 4 bulan. Saya orang sing ngaji tepat ka malam Lailatul Qadar pada ben ngaji belum polo telok tahun. Saya orang sa sedekah tepat ka malam Lailatul Qadar pada ben sedekah belum polo telok tahun. Saya orang sa tarawih pah tarawih na tepat ka malam Lailatul Qadar pada ben tarawih ben malam belum polo telok tahun. Tanggal sana apa Lailatul Qadar? Tak kebala. Mun pah kebala ben karo tarawih malam Lailatul Qadar. Anu apa tarawih ben malam mun semalam tarawih belum polo telok tahun.
Baktona rahasia aki kembi kanjing Nabi Muhammad epakun sendemi fi ashril awakhir min Ramadan 10 terakhir kebudi cepun Imam Syafi'i paling diharapkan biasana Lailatul Qadar ini ketepak kasih gencil salekor telolekor sagemi petolekor sangalekor ini yang sangat diharapkan makanya kanjing Nabi ini kamu datang ke salekor pasaan sampai ke telasan saddami zarahu nah apa sih nyame saddami zarahu sarung na ipaseken di ulama ahli hadis kanjing Nabi seeko cak meseken sarung ni ke artena mun malam salekor kebudi kanjing Nabi lo asarin ben rajina tapi langsung i'tikaf ke masjid semalam tetih nang masjid ibadah tak ambu sekali mengharap ibadah ini ketepak ke malam Lailatul Qadar mun tangkel salekor kebudi kanjing Nabi saddami zarahu sarung ngai paseken cepon ulama saya maksud sarung ngai paseken lo asarin ben rajina mbian cek salah sangka takut kalaki na pangucak tangkel salekor kak paseken sarung ah benih make sarung aseken mun seleber buka. Ako pak cocok kok. Tina makila sarung alurga sebenting ke masjid sini kala. Saya rasa sedekah tepak malam Lailatul Qadar. Pada ben sedekah 1000 bulan mangkana orang kanto nikah. Di sana apa kanto? Angsana. Mangkana orang angsana nikah lambe kapan salekor nikah. Pah nyambeli ajem atana ibu banyak tetang ke pah yatre kapan para maulid pro apa rebi maleman napa maleman ya malam Lailatul Qadar dia pola sedekah ini ketepak ka malam Lailatul Qadar pada ben sedekah belum polo telok tahun senikah tanggal telok lekor atau tanggal segami pah ke bayi pelotan ikere maki boleh nyaman maleman pelotan tanggal segami jua mi ngirim boleh bi ya pola Lailatul Qadar malam segami cong beni salekor kan ria setepak jadi malam segami ngirim pelotan ben kolek nyaman malaman pelotan pada bedehi. Tangkel petolekor ngirim pole apa fi malah bede saya kirim makina. Ingat lontong kasa. Panibuka ternyata pelotan siberi tak yabi epaes. Kirim maki pon. Epaes ben daun gedeng royu. Tege poton daun gedeng ah. Liya. Kapan ini kek pelo ternyata eko lagi kicol padua. Etono ya Allah. Etono mun lambek tapi lambek makin ngak ni kau orang lambek yu. Eke mang lambek ni kepelotan tak yabi etono teragi boleh. Lambek padahal ki lain makin alhamdulillah ring angsana la andi kulkas kapi. Ada ibu kita tangkap. Ada napa boleh keng pelotan cek nasi tak yabi kulkas mun senya matutul alhamdulillah teu ajenggueun manusia ni kajian soki sajan jer iya entar kapir ya jan soki sajan jere lambe ki melarat mun bede eureun tak yabi beki kata tangke mangken kapan andi kulkas no jabarno nyono Allah lamba orang angsana ni kamu ada tenggeng, ada telah, ada nasek pote mun telah senedok tenggi bu. Keng lamba ni kamu beda tetangga mate, mun beda tetangga mate ni kak noto padi seterungi beras, padi esabe etas pararo, esabe ekalak pahitoto terungi beras, seeka kan tibi se selak se tenggeng, keng muntar kareng mate ni kangi beras. Mangken ada yang akan se tenggeng akan se pote kapi. Keng beda tetangga mati makin ngibe bedene beriya di Roma ngibe bakul beriya ada pak keluar pas ambu ituku ambu katuku beda beres selek beda buk beram sekilo 16 beda semudaan ya beda kan 14 keng ngancor aja saya paling coba lek saya paling coba kan 12 keng banyak kapang aja lek 2 kilo kok jantar kareng mati ngibe aki kapang ngudi saya kopa aja sampai ngibeun kapang dia. Ngibe kapang tuan rumah na cek penter. Itu mau beres beda kapang tanah ada si beda kapang kana itu. Pah iyang kaki kasih kau leman je. Njak sing akan 3 jam tak mari bisa mele kapang dek iki. Tuan rumah na ngocak beduk kapang kaki je. Beda. Alhamdulillah tepak kabibek lengkap angsana berarti. Tanya aki riak beda pola pengulaga nih kantor. Bermau ujan. Mulai.
Hah? Sadan te abit. Amule kol rempas sadan te ya. Kol beto. Tetimban sadan te mulai kol beto. Senyor wadan te sapa. Mi pangko ketempo agi nekat ko. Ini kenya kucek bugang ngko dai. Senyor wadan te sapa. Iya ketuan rumah kan lah. Emang gua pikirin. Sorry ya. Pas dente mulai kul petok. Kula ni kecek seneng amun pengajian lo edente. Kula empian lo adente mulai kapi. Kula dapat kan ada orang kan. Nanti kula nyaman tarangakan nguni berkat mulai boleh. Maka tak langkong kula ku pun beda pengajian saya ceramah kula liasin dan lah boleh kapi ku. Kerja sama berkomayu. Leki kedua ibu berkat luar. Kula ni ka muncek laku na tak bisa. Nomor situ Roma kul ni kang ada lumbu. Dari lumayan saya masuk ke dajen ni kah sejam. 14 kilo ni kah sejam perjalanan ni kah. Padahal seharusnya ni ke perjalanan 15 menit depan. Mak sejam. Jalan na jalan acor hu. Corancor. Nyono ke gunung. Kuda ni kare Roma kul ni ke pelosok gunung. Kayak ngombian tak kira barja aja mun ke belereng tis sepulan muan ngak ring Jakarta titibek semojok. Pak barja jem dia. Nyanyi. Wacara haule suruh nyanyi. Saya mati ro kirim lagu deh ya. Rekin saya mati suruh joget. Oh, tempat gareng apa dina dia. Macam butuh nak gelu. Apa? Coba indi. Oh. Letih dung rap. Oh. Macam salah saya. Pak minta lagu India. Perngaki. Mun acara haul, nih kemakai lagu coba lagu India. Lagu saya mengandung nasihat, Bro. Mun lagu ni kan mengandung nasihat makin lagu kan oleh kenceran. Benih pah India dah iya. Mun mengandung nasihat lo apa makin lagu. Cek sampai tika lupa. Ada. Dereng tua binikna mulai eka kandung sampai sanunto dewasa hantum Jawa hunggi. Ada ngalto. Cek pernah kena Salman kan beceng pancing dina dia. Hah? Korang. Ingat tang bini pipi aja. Terus boleh kah? Berpengajian. Cek pun bini ku lemon pengajian no. Korang kah ikut. Pengajian. Muntah bahita purban lap kela pemari ng kore. Ila terus nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Petang di laut mungkin kan tubuk senat. Di laut petang keng mentir tak oce namun tak tega acara lestari. Amin. Mun tak tega sampian depak kecompong mentir kita oce nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, mungkin bahas almarhum. Ini kasih almarhum gi. Benin sedejaan ini kan ku mayit dia sedeh Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Bon, terus lagi. Beda telok perkara si bisa selamat gula benajunan ketika masuk gelem kopur. On telok. Nika jumlahnya kapi dikipah belu. Tetimbian ke ingat ini kah? Tetimbian ni kan tarkantune ke beda olena. Bi laki ni tanyaki apa le belu. Jadi mau tanya, iya kan beda online ada ki. Apa sih ngaci? Apaan le? Le jika lupa kapi gak duka.
Gelak mari lemak. Tambah telok. Saya orang saya ngalako telok nika maka orang gak dinto bekal selamat ketika masuk ke dalam kubur. Amin. Situng. Panapa? Min munjiatil qabr. Perkara saya selamat kuburan dari siksaan Allah. Situng bekal selamat masuk ke kuburan orang saya ahli ngaji Al-Quran. Bitilawatil Quran. Orang saya ahli ngaji Al-Quran. Manter berarti orang saya ahli ngaji. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Dan gula setiap acara, bahkan IHM ini kan banyak rumah kasen lagi. Bude IHM saya Pelengaan, katanya masuk kecamatan apa? Pelengaan. IHM Pelengaan, IHM saya daerah kota, IHM saya Borok. Dan gula ngabala, mun bisa pun mari abejeng cek sampai tak ngaji Al-Quran. Walau ayatan wahidah. Sekalipun cuma situng ayat. Gula benajunan tak ngaji ini kan dua alasannya. Situng, lo temu ingat saya ngaji. Nomor 2, sibuk ager. Kan ini lagi. Maka mbian cara mengatasi dua ini kan. Mbian mun termasuk orang sedak pati engaan. Kuna ngebalai man kak diman Quran ni kecek sebab yaktas. Mbian mulai di kantor deki cender apa jeng duhur ke lu. Quran na sehari kan elang Quran tu kan. Lo itu makan bede dim makan lo itu mau juga. Ini maki pasaan. Kan dia bede tasalumari apa bede sasaka. Apa bede dim Quran. Mbian Quran ni kagala, Quran ni kecek sebab ibu natas. Mun Quran ni sebab yaktas saya ngaji teke juga. Sebab igama, mbian igama sajada ben ruku na ikulung, iya ada beri ikatok Quran sebab itu sakatok ni kabu. Kan mun bini kan sajada kan ikulung biasa lagi. Oke, ikulung men sajada kasa ruku kertas, ker ke atas. Wahahaha. Mun kalampi kau leman kentel rotos sekad rukun ngepir tepat kerukulon dek kata manco Quran ni kasaba ya tasagerdus sampean asolat ningali Quran mun lae katela tempo na asolat pasti engak sing ngaji beri kala tak engak pelan tak padeng Quran ni katengan jadi sampean dek kini kasaba ya ada tengali kala supaya tasagerdus sampean bajang etengali mpian ben mari abajeng cek kemun tak tege ikalak Quran nikah tikel janya banyak buk saayat mpian mun saayat ki alasan akhir cek lening saayat alasan sampean sibuk saayat toro di Al-Baqarah terus aki ben mari abajeng sehari semalam sampean 5 ayat sabulan sampean tos 50 ayat 10 bulan sampean saya berapa saya boleh 500 ki saya boleh 500 ayat saya boleh 500 pun sementara hadirin Al-Quran itu 6.600. Jadi biar nika berempat tahun nika deki hatam Quran apa? Le, itu pun nggak mungkin kudu ben sampian. Andi anak lema tak tam-tam apa sekali. Lemun tak mulai, makanya biar deki Quran sabe kerdus, jatuh sekerdus, mun andi katok ben mari abejeng sampian cender ke gelum tak tege kalak Quran nika. Kalak tinggal seayat pada akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sadaqallahul Adzim. Mara ki ngucap agrem ya. Ting saya ki ngucap ampian sibuk. Mari asar deki terus aki. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul Adzim. Hahaha iko. Ongkuan ni kak. Mbian mun ngajikan saayat ngani kambian tandi alasan selok ngaji ya. Alasan apa? Alasan ager. Tak mungkin ngucap ager cek ning saayat. Ngucap sibuk ning saayat. Mari maurib kana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul adzim. Insyaallah andi kompoi telok hatam Al-Baqarah nare. Mbian mangke nanti kompoi peto tak tam apa bu? Masalah keng sampean tempo nang tenang, sampean tempo lo ager, ya tambahi di ayat, pola bisa ngaji 5 ayat, pola bisa ngaji setengah lemper, sini kah? Mun tempo nang tenang, sampean tempo na lebur ngaji pola bisa samakra, mun tempo na sampean pak tenang bisa 2 lemper, ager saayat, pokok pun mari abujang tak teman pegak dari Quran walau ayatan wahidah. Siap kira-kira? Kule tak kira bisa ngubah mbian selok ngaji sebelum tak kira pah au ngaji gara-gara kan degula.
Mi hulil yasin ngubah sampian. Cek Nabi Muhammad tak bisa ngubah Abu Lahab untuk Islam. Si bisa ngubah ni ke hidayah. Sera oning kuda ngabela kesampian kaperengan kalaban hidayah na Allah. Sidik bering tak ngaci. Mari na dikantung oleh dikipah ngaci ongku. Orang seahli Al-Quran ni kemudian tak kira eseksa ilmu kopur. Orang seahli ngaji ni kemudian tak kira terasah ada berkopur. Amin Allahumma amin. Seontong sampian tibi, sepecer sampian tibi. Ya keng bola. Mpian ngaji. Pah akhirat masuk surga. Mpian pah ingat kahulil yasin. Pah kule ikat tengi masuk surga kia. Tina nur asampian sebenting janda. Maksudnya ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersitung. Nomor 2. Kenapa saat tiaki orang ini keselamat dari seksa kubur? Nomor 2 selamat seksa kubur nikah biqiyamil lail. Kala benceke tengah ma. Insyaallah angsana nikah malam jaga. Okey. Akemi. Bode sejaga paking nyiram boko. Bode sejaga keng makane sape. Hadirin. Cepon ulama okorna orang bini solihah ben orang laki soleh ni kasitu. Aku jeng tahajud ni ke okoran ni ka. Titimbian tahu sahabat tanya, kok orang bini solihah apa anje? Mbian tahu sahabat tanya, situng okorna. Mun sampian ni ka ahli jaga malam pas tahajud orang tedung, sampian asolat tengah malam kak dinto okoran bahwa sampian ni ka orang bini solihah. Titimbian ni ka tahu sahabat tanya kau orang solihah tak solihah? Nika empian uning ke sampian tibi. Empian nika solihan apa punten sampian seoning. Manter tolong Nabi Allah bisa aja ke malam. Lah kena jaga ibu. Ajak abajang. Mun pian senya ke ibu kun jaga. Ongkuan. Sokon aku dek. Jaga dia. Mun sokon tak jaga betes sah. Jaga. Mun ka betes sama gundok jaga po kang ngagundek jaga. Mun tak mancing ya. Orang nga. Ada bahaya ampun. Boleh ada cara ni bigula maklum bian kempang pejang tahajud ki. Sampian ni pakun bisa karena bian ni kemun jaga pakun sebelum sepuh. Tahajud ni kesepenting kilo adan sepuh ni kebekton tahajud ki ibadah. Jadi bian tak usah jaga kol 2, tak usah jaga kol 3, bian kapan jaga audu, bian jaga kol 4 yang bah langsung ke depor. Bian kan masjid ya imam al-mujahidin. Kan cek kemudian gini. Tuli autu, tuli abajang 2 rakaat. Nyata ki surat tahajud. Ya karimal akhlaq. Ini kaki ibadah kita. Cek boleh sekalian sarukaat. Usolli sunnatal witri. Net kau lakukan jangan sarukaat witir. Allahu akbar. Sarukaat dia. 3 rakaat. Tahajud 2 rakaat. Witir sarukaat. Mun waktu ki lanceng. Tambah hajat 2 rakaat. Hajat tempian. Kebala ke Allah angkat tanah. Ya Allah. Laki kula cak berbini boleh ya. Ya Allah. Kita tak kuat sakit ya Allah. Peti. Dia iya. Allah. Status 11 dengan hati sedih serta tubuh letih. Semua derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikahlah. Mbian tak usah status. Mun laki na sampian mulain aweaan karing bini lain, mulai ada sifat mencurigakan, cek ke tengah malam penta ke Allah, ya Allah dan kula nyuonah ate laki dan kula cek paling buraki ke orang bini lain ya Allah. Senikah
Karena Allah semakon, innama asku bathi wa huzni ila Allah. Mun andi masalah, tak usah kebela status. Kebela ke Allah, penta ke Allah. Kemudian lah doa hajat event selake pakun jan meleng. Ku malam ambil sampean selake kita ngiding roh ngalaki Quran pah baca jiting Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Selake giding apa le? Etempeng kaki bini boleh anguk mati ya lo papa kade ya. Tadi gula tanya ke sampean, lebih baik diambil Allah apa diambil pelakor? Nah, ya pati 6 bian kak deh. Tengatem bian kerja diambil diambil Allah. Tak bisa kak, tak bisa. Jangan lambat berde syair, lambat berde puisi. Racun di tangan kananmu, madu di tangan kirimu. Kalau kau harus memilih, pilih yang diracun apa yang dimadu? Pilih yang diracun apa yang dimadu? Ku tak kompak jawabannya. Padahal lo arum bukan. Kalau bini kula alhamdulillah yu. Tepak kasih cek sabar bini kula jawab nanten. Dek pilih di madu apa diracun? Gak apa-apa mas, aku pilih di madu. Asal sampian mau diracuni ku. Aba jada gelang kau paten dari buk. San tak miloy kok. Yo san mi sananguk pada emilo. Tapi enten gula pesen di guru gula bu. Cepon guru gula bini situng bayi lil. Make situng korli bali pada guna si banyak gua. Make banyak munta ikut takut bi bang sabeng gua. Jadi mulai rasa. Bon, saya selamat ilmu kufur pada berapa? Nomor situng. Ahli maca Al-Quran, mantar bisa ngaji pun pada bajang iki. Walau ayatan wahidah, seayat saus, sepenting pun pada bajang sampai peka dari Al-Quran. Amin. Nomor 2, biqiyamil lail. Ahli jaga mah. Tak usah jaga kol tung, tak usah jaga kol 2, tak usah jaga kol 3. Empian ni kamu jaga pasti sebelum 10 pada bandreng laki empian. Maka empian langsung ngala udu, apa jang netaki salat tahajud. Saya orang seahli pejang tahajud maka kemudian bekal terak kuburna. Saya kocak terak kuburan. Saya kocak terak kuburan benih ilmu kuburan dua saya terak buk benih. Orang mati ni karonah beda i alam kubur. Jadi beda dalam kubur beda alam kubur. Beten esabe ke dalam kubur ancur kakan olah. Roh esabe ke alam kubur. Amma alam kubur ni kah? Alam kubur ni kebedana roh. Roh kabeh kesebeda apa tempat i alam kubur ni kah? Malam kubur ni kah? Ulama kita pendapat. Cepon Imam Qurtubi fauqus samawati sab'i. Beda ia tasalangit kapeng petok. Malangit kapeng petok ni kah? Jauh. Caknya tanyaan. Jauh. Ya tak pada tak tahu mungkin kok bu. Jauh. Serebuk. Keng makem pian de pahudaku. Le empian sahli ngaji Quran. Sahli tahajud. Ia alam kubur ni kempian isi dia tempat arrona. Ku tak tempat tani ke pernah, tempat tani ke tera, tempat tani ke ro'om, serse nempati. Terang ni ke apa? Nap terang ni ke Al-Quran. Ro'om ni ke apa? Ro'om ni ke tahajud. Pah banyak reng sabar ngah. Teti ialam kubur benih di dalam kubur. Mungkin terus tera di dalam kubur tahu saya tahajud beri lampu. Tera. Benih dalam kok napa cek kerobetan kasar. Roh ni gele, roh ni kan itu bu pas sabak ke alam kubur. Budian mari kiamat roh ni ke beli boleh ke beten. Makanya cek pun Yasin, inna nahnu nuhyil mauta, akan saya hidupkan kembali orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan sudah ditulis semua amal yang dilakukan. Roh ni kemakin epesa, roh beda alam kubur, beten beda di dalam kubur. Sampai ada kiamat, alam ni keancor. Roh ni ka epah beli pole ke beten. Ku tak orang ni ka jaga pole di dalam kuburan ngak mangken pole ni kemudian. Maka namun ngopuraki mayit, cepun ulama cek pesa. Ketika cek kemudian mak le tak melas mak le beda saya kenal. Mun apa ekopuraki ide aja, embuk sebe ide aja macam dik be ide aja. Mun anak kopuraki lauk, mantu sebe lauk, penakan be lauk. Ketika pan cek di dalam kubur tak melas beda saya kenal. Kakek su, iya ti dia ya.
Tak berjaja kaki su. Allah sada buni kaya pau di boleh budian. Teti alam kopur pian patera. Se nomor telok kalau benar kenapa kuburan ni bekal pernah kuburan bekal pernah pian bah beda pernah. Bis sedekah kalau ben sedekah. Pian makin tak sagres saya ngadi beri sedekah. Budian sedekah nam pian kaya alam kopur pah teti orang laki mun sampian bini. Tanyaki, siapa kaki macik genteng kami ingat Khalil Yasin? Contoh, keng berarti dia ni kalau barjaji cak gula genteng, tak kira barjaji cak gula bailok barjajo. Nguncang aku laku cak panare ego. Mbian ni kebuk mun terus cak laku na ya cak nguncang Khalil Yasin. Nguncang semak rujak gula keng jauh, gula semakat ngadaan ben sambian bu. Keng sedepak lambat, mangkana jauh. Pak dari Sampang ke timur ni kalau bisa mengencang banyak mobil bu. Ingat rap rodaya ateter. Mun semangkat keluan gula. Keng sedepak di budi. Ada apa? Jauh. Tikal embian sajian abid setuju sajian banyak kencerna. Korja agurunggung. Mun embian mulai nak billahi kulaku lontara konde mun ngene. Mal kol petto ni kol. Pon, teti kuburan ni kabah pernah lampuna Al-Qur'an. Pak beda pernah sodako sehingga ialam berza ialam kubur sampian nikah ipa sampurna gara-gara beda telok nikah ahli ngaji Quran ahli jaga malam kalaben ahli sodako mantir bisa angalakoh amin setelok nikah mantir bisa ayam lagi amin karena makin buk zaman ni kalau zaman budungak nikah makin nikah montak sambilong molong kula benajunan ni pakalang pun hari saya kepikir karo tunya saya pikir karo pese abah tak mikir saya mati padahal pati ni kasi paling semak kula benajunan belum tentu dapat setahun lagi. Toreh, pong beda kesempatan tore ngaji. Toreh, pong beda kesempatan bejeng malam. Toreh, mun beda kesempatan tore sodako. Keni sakoni 2000 tak napa sebenting beda kesempatan. Karena kula benajunan nikah mati hadirin. Zaman lajan budungak nikah makin. Laki bini apolong makin dan yang ku tak haram. Lambek semenampian kan ada orang car pacaran cek kerurat surat dan lambek. Lambek rat surat dan nikah beni ibe kiti buk lamten. Surat lambek nikah mun ibe ki minyak minyak sepalding roh. Nyapo gula buk. Nyapo ya Allah ratin. Kemper kertas sarukan beda kemper dalam. Engki kan? Nih kalau ibu kita ibi buk. Siapa sih maki? Bumbun narua. Kan beda bumbun lagi. Beda bumbun. Alhamdulillah cara pacaran 2 tahun lo tetiban pacar ku tak ngabin bumbun na juga buk. Kan beda bumbuan saya. Lo amun temun lambek buk. Tak amun temun jak lambek make lagu kan adik lambek. Jangan pegang dulu deh ya ro. Tereret. Jangan cium dulu. Lah, make lagu kan masuk surga aja. Karena baru saja kita berkenalan, mau cium soal gampang, mau pegang soal mudah. Tapi tidak mau main-main, silakan cari yang lain. Lagu lambak ngaku kaset, mun situng lagu peti edu kali nak kini perka sampir deh ya roh. Nggih. Lagu na Ida Laila. Kaset ngaku tip ngaku batre. Lebur mun batre na tak kuat makit tipa munyi gendruwo. Yang ku harap tiada mungkin kembali. Palo kuat baterena. Beliau turun. Zaman ki ada maksiat nambah. Makai lagu masuk surga napa tak masuk surga. Mangken cek makai lagu masuk neraka mungkin. Apa nak boleh laku na orang lagu dia bisa masuk neraka bu. Waktu ku kecil aku tak tahu. Yang mungil-mungil, jo. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, tak taunya sutilah, jo.
Make lagu papanta kayo ongko aja. Aja make lagu masuk neraka yuk. Waktuku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol tak tahunya pentol aja. Cocok ya kok. Bahaya bibir deh. Ada make lagu masuk neraka deh bu. Mi apal kok. Ada masuk neraka kia deh. Terus selamat tekapi. Kula tak usah abahas almarhum. Tak usah abahas almarhum Pak Katra. Anapa? Nika pun selamat pun. Mungkin ada kai. Empian paringi ke angkat ni kasadakan Pak Katra. Empian pagilak saya maca kencernya bagi ke Pak Katra. Pengajian ni ka oleh kenceran bagi ke Pak Katra. Jadi kula bengalnyak saya Pak Katra ni ke benih karo celep. Kumikil mungkin. Mantar kula benajunan pada selamat ki. Sebelu ngai. Sebelu ngai. Terbisa ayam laki amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Korang ngonceng tibi. Saya lagi ngampong ka Pak Kodir tapi bagi mulai. Salawat. Maca istighfar saos ki. Pakhoso sambingan kangen ca abek da jatuh sagi. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Rabbi zidani wa wawfiqani amalan makbula. Cak sampai kasep nyuun sapora pong-pong ki nyaba lancar celena bila nyaba cakakan leera kasta bentopet ada kunana nyuun sapora lo itarema astag Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidani wa wawfiqani amalan makbula. Dek kasakena bekto sakarat tak kira beda orang sekuat mayit acereng sambi mencela dari tanah malaikat sengala dari kajena malaikat senyenta astag Rabbal Astaghfirullah
ilman nafi'an. Bila bayi mati mantir husnul khotimah lagi, mantir bi Allah iba kembang sakaratul maut, mantir tak sete kecuali itu sadilim kebadan sepora, mantir tak sete kecuali iman cekak idada, mantir tak sete kecuali bi nak foto eke ngai sepen waktu itu aki, mantir tak kerwa apolong aglaan angsana, ter apolong aglaan di swarga boleh budian. Allahumma kama farrahtana fi hadid dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, akati papolong aglaan kati mangken etunya. Papolong aki paglaan boleh ya akhirat bingkengan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyah wa wasilah wa barakatan syamilah li hadrati nabina wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina. Khususan ila hadratil marhum Katrah Pak Kasraji wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhu wa adkhilhu al-jannah mal anbiya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musii'an fatajawaz an sayyi'atihi. Waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahu minan niran ya Allah. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah waj'al akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina inda intihai ajalina bi qawli la ilaha illallah. Warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-qubur. فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nyuwun sapa aki kula ki Bu. Pada patang sapa orang ki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.